Zai ti okcha la mi pia kan zau tu se pum pa kan nang marrim lung sao ten tu zana interview tu ding kan so me lung sao tak na kan kha cha khan chu kan lo me tu chu tha chang bola di dong tiang ti zum na kan nei la aram thok kan othan ri ko silote tu zan si bera kan zau ton tu nan ti lak chunga lunglom nak tampi kan nei tu kan van kom ding mi he pu zo tum hmung se lai mi a chun se ka tinga kan bo chan mi kan pa pakhat se refugee se kan lai mi cha betak terak chol jang ton tu ko se upat ok lak tak mi kan pa pakhat se tu zana kan van kom ding mi he adi dong tiang na kan zau nak lai cha si ben nan tilak ten na kan van som na tu zana kom tu ding he ke ma thi joram thang se Dallas Texas city kan chim ta ka du ma sabika pumo tu na damlio sila ti zum na kan la atui nang ma asiko chun lai mine pumo hi chu social media kan mu pa leng mang ton kolana in tu zana khana asiko chun na family background le atu na thudir na khana kalom atu bantu ke CBN na ni hi Australia rambun nan si berwa nak chan tha kan cha hin tam pi kalom kani kan fale kan nawle ni technology amhan sian an thiam ngai US le zonga kaning in ha chun Europe le zonga CMPH phun o me tu ban to gen Australia le zong ne ngai Australia le ngai mi zong kha tu US Texas le zong nin atu ban to gen nan bun to te khatam pi kalom ka family atu kum na khi US Maryland state ti anti asinain a chekani chon Washington DC ti anti ko se Washington DC tak tak cha sela Maryland ama belte nan thai ban Washington DC afate se kan ni hi kan ma thong ni hi Washington DC rian atun mi long te kha deu khan se chu si fa phanu pan ni le fa pa pathum ka ngai tu hi ka chung le he ka kanum leo he se si thank you kan lo me le ma to khona family la na thudin ko na kan chimi se te na chu tam pilung lo na kan nai le tu hi pu hung atu leona riam chun mi he executive director chin association of Maryland tisle ma hi zaida nan riam chun big zai riam kita nan chun cham lo zai kita nan focus mi nan call se la nan thudin nan riam chun ko tak mo kan min hi ka buntar mi hi alang ko lo mo chin association of Maryland kan ti te pokok pe ni mo na mu ko mo ka mu ko ma hi kan ni hi chin da tlang bu si Maryland a sambut mi kan se kan ni pitik mi kan ni tipik mi hi pani he chim ko ning lo atu leo pakhat nak chu Malaysia le India mi chim refugee pol kha zai tin da ram lenga chu kho lai ti mi kha advocacy kan tua chon atu lewa le the kind of IDPs pol kong kha adang pakhat chu chin kum thar he batak tin lung lai ter tu ading he anun than ding cha hen thazang kan choi ara ulhana atu thachunga autoba than ni kulenit ruk ni kulenit sari ni kuleneriat nia zoomin kan tua lai chon autoba than ni som thum ni khada hen Indianapolis sa pai zong kan tua lai chu atu lewe kan ton chu mi cha se let's this year atu Maryland to amu ma state dang ha te khoi ka state pa zada ma jegatinga chin association he nandir Maryland law city to law si cho kan ni chon Maryland long kan se chon state dang zong ha kan dir lai long zai cha tia chon kan sedu tha chu ta chuna nan ma nanum na Texas zong nei chin community nan ngei chong athang ngai khaban to khan atu Indiana zong nei ngei chon state dang zong nei ngei cheu mai le twa kan sedu tha chu ma state dang mi vial te kha zai ti mo ti network to kho su ti kan tu state dang kan ni chu kan ka lai lo kan ma mi Maryland la he ti area mi cha long kan tu mi se nine adang herian kan 20 like ante si thank you pani lo ma ti zelo khote chin IDP ma kong chin IDP ti mi se da long form se e ma kam don lo
Makasih along form le namla zit tanang tuncam ni sila chipo mo Zafar. Mahihi atu nawanchim ni Chin IDPs in Chin and Rakhine states Myanmar Burma dia kan imo IDPs tini chu base internally displaced persons di kase atu pelewa I raronga pelewa ponga azammi na ki IDPs dia kan tinha amma belte international boundary ramri an lot ramdang Malaysia mo India mo Mizoram mo an phakchang ka khin UN ni refugees dia tinha ma chu IDPs le refugee adan nak chu rarong an zampe sinan ram chunga ummi kha IDPs an tinha ram danga azammi kha ma refugees dia kan tinha he ma pani he atu naiti kan chop ni kase all right so thank you kanilo let's see atu na tun mi executive director Chin Association of Maryland timi hina zitinda na rian tun ning bi kasila chun atu he zait pumadan nan rakot chun zitinda nan chol chang ning big se chimok that atha te na ro mi te na ma si kan ot nak hi chu ke Thailand kum nga reng lo ko umi chon kum hasa kan karakir atu kan bun chol chang nak he chu te kum khafong lo long sri abe pi big chu ma report pani he mo ma pani he US ummi krifa bu bom nak thongin kan tiale atu hi kan cho he se chu zai ronga da atu kan cho ti a chon atu US fiscal year and timi chawza kum khi atu autoba thani khata thok cha khi ka IDPs kong ka wan thok ning lo US a chawza ni IDPs le bom na phaisa bom na kha a chawza kum kha atu autoba thani khata thok chang ma kha ka budget kha atu ara ulhana President Trump ni min sen ka thu lai chu cha chon atu Chin state di ummi pelewa si sa samie se zakhanya ummi kan ma Chin IDPs pol kha krifa bu ne tang pi kan bop na mino zong nan chol chewram chungram le kat lop ong ngai si ama belte US a chawza ni atua Rohingya tampi abom kachin rama bom sian rama bom zakhaim pol bom na ye kan ma zong kha kam pa te cha kan bom be ko ne tam de ora kan bom ti kha kan hal chu atu IDPs ma kan dial ho chan big mi chu si nai te zong khan US a chawza he online ton nak zong kan ngai chang Selesai kan no alo mi na retun chin la ko chin selo le la mi phuncha pe tak te na chol chang he jit tu ma khan da se na kan sim ko mo ka jo when he ma refugees lo tong pal ka ban chim kho lai mo ma refugees kong lo mo an hu de wa ma ka chim te la ma he let's up to the point de na kan sim ko cha elo okay ma zong hi atu zai ronga da atu hi kan tial ti sia chon President Trump ni atu ramlengi phaisa bom na kha 2021 kha atu arawul han min athu chang la khave bantuk in valei chungi refugee khaziz da kalak lai ti arawul han min athu chang lai chu cha chon kan ni Malaysia hen thong song ale thong ruk le zang ring lo kan New Delhi a thong tum song ma kha rakan la no ka thailo chin mi phun mo atu no kan chim mi kha si atu kan ni kan hal mi chu be si chin mi phun cha si ama belte valei chung cha chun thong som ko le thonga la ti kan ti chun kan ma chin mi phun zong khan New Delhi le ve Malaysia kan New Delhi thong thum reng lo Malaysia thong som ale thong ruk le zanga reng lo anung ko do ko ti kha kan tial mi chu se ma chu atoi nak chu si ko kan website mi alright so thank you kan lo ma kan ban hala kan tin ban sim la changai la asia chu ni te pakhat na ka han ni pu tham ni hin te executive refugee la chanri role ala changri la tin na zu mo chun
lai mi le Malaysia mi chin mi phun le India mi chin mi phun te kan lai hoi cha khan zetin da na rin tron chunga hin zetin da hu ning se refugee la ri ko la tian na rut mo to 2021 so hin ra la ding mi hin atu nai na ka hal mi pakhat kha phit kan waya le kan phit ka phil mi o me zeitikin da refugee ko hina thok tian na ka hal ro ka ti mo ve hong kan se chang 1995 e Mizoram e taileki kanton lewa atu puro lok thasak thiam Monica apa aizolumi na ni kan an ka fiali ma kha UNHCR kha ka baton na ma nu ka se 1995 chan tu kum kulle ti se chande ma kha ape kan tun se na ka halmi kha Malaysia le New Delhi cha President Trump ni ala lai mo tu ro chan na ngi mo ti mi kha hi din se atu thachunga President Trump ni valai chung refugees ta kalak lai ti mi kha min senat chang la ma cha chu presidential determination di anti chu e min athulana chung president ni hin congress kha athai tar na tu athai tar chang ma chun valai chung pumpin thong hinga long kalak lai ti ati e US achauza ni hin kumsom li reng lo chunga refugee every chin kum khat alak ni thong som kwale thong ma se chu cha chun President Trump ni chang tu thla chunga thong hinga kalak lai ti chu ati lai cha ka zum e ama belte khati ti ka khan lungdong ding kha se lo zai cha tia na thai ban to arau thana November tha ni thuma thimnak chang lai e Biden ni chun ting khala thong ku le thonga kalak lai ti ati no tu zan le jong kha President Trump ka Michigan bia chim kha tha te ka ngai nan ma Michigan pol hi Biden liana chun refugee bol na huna sela hi te ka ti de ma kha President Trump achimi kam han ko Biden ni chun ting khatla thong ku le thong hai kum khachung kalak lai ti chu cha Biden atin asia chun Malaysia le New Delhi cha ro cha nak tam de we chu politics kong ka chim lo mu fact ka chimi ka se e President Trump atin than jong mana khan thong le nga chung khan kan ma New Delhi le Malaysia ka ra kan la ko de kan ti thiam lai kan nol thiam lai chu cha e longdong ding se lo chu ti sin hope ko ta na sit ko thong pang cha ya alak ko lai tong pal te cho akan la ko lai a ve in ka khar chi si lai lo alright man ti sin thong pang cha ngai school ti ko e man ti nang mani na kan sim ti ka chun nang so je ti ha refugee Kawlram jong tam pi thun rin chu ne cha jong na chil piak na e ma sti ka khana na sin thong pang ka thei chu kan lunga lom chiu na tha du let's see this year chuna ma zekating ha India le mo Malaysia kan lai mi refugee kong kawa khan chun mana du chun chim chap du chun kan chim pik chi te lo te tam do in ke ni khan khavial kan hal mi si selo vai cho atu kan tial mi himo ma he refugee he US achauza recommendation kan to hizana lak athala kan ti chon UNHCR zong kha atu e case ka thimi tha mun cho renew an to lo mi zong kho mun cho athara phan mi zong kha ka te pi khum di kha pol zong kha to u te kan tin ha chon atu kan dial mi he US cha long silo ma hi Australia cha zong a ke san lai thiam zai cha tian Malaysia kan har na kong kan dial mi stika khan e kan hoile cheu khan en ka ti mi cho Canada chauza zong a kan kuat kan tial mi hi atu Australia e achauza sinjong kan kuat e kha an ka ti chang chu cha Europe le cha zonga sanatla chon New Zealand khoi ka po cha kan chin refugee kan kal nak cha khan ke relevant ke je kan tila sanatla ding mi kha se kan tial mi zong he ke tha ten policy tial ning bakle kan tial mi se ka chim tu mi cha kan ma ke US umi cha long ka se lo ram na cha zo do ti ni kha chap ka du mi se thank you kon lom se be tak ten kan lai mi phun cha jang le na choi na kha
ปัจจุบันตักกันตามถึงตามโคสนามจงอิจงชินเขาลอติเขาชินก็ชาตุกันนัวลมและอัตุเฮสเราอเมริกัน politics อัตุเล็กสันจงเสียเราหลานาโนเวมบาร์เขาได้ออฟฟิศอัชุลที่มีจ้าเพียงหลานเราหลานาและข้าศึกมา politics อีกคนสังกัดวอลลุ่มหลานกันอาศัยเขาจึงอัตุเฮสมตุ democratic party มันสิมาจึง republican ต่ party มันสินับนักการชิมของมาจับฟาตินมาค่ะไทยกันดูชิวละในแต่ CCN อาคันกัชิมรัวกันดีกัชิมเราเดเกย์ในแต่เดียวจะคุยกับปาร์ตี้พันกันลุตเอาเดโมแครตก็เสียแล้วริพับลิกันส่งก็เสียแล้วอินดิเพนเดนต์ก็เสียสุดที่เสีย politics ใน interest มั้งใน interest มั้ง politics cái interest hiện tại cái interest cái đấy cái atu diang này cái chỗ chẳng này chứ hậu bốc anh kia na Obama chẳng giống ở White House cái lúc đấy atu president akin hu giống à kan president asi White House cái lúc cầu này cũng giống à ama bắc này academy lấy thằng này chơi yuan chỉ kan ton có atu giống hi arau thana kan tong te lai Malaysia India cũng atu president Trump này thì giờ cái refugee cái làm hati achuan hua ra kan chọn thằng tên cái gì就找准佢做一零年波波卡嘅春工下。Alright. Let's look see nasi tinggal atuna van simi kha. Let's see. Dia kecutan bikin ilang na titika kan. Volei cuma politics interest mini chen kan lung thi de chen mi kan naila ti zum la kan nai. Le American mi tam bikin ren chu na ka jong khoi ka kan sim ka na te na jong selo. Politics côngกันวันที่มาเอกชนมีกันในโลก politics ของไทยบอกแล้วอารมณ์เสียกันวันฮัลติกาอารมณ์กันไทยแล้ว Trump is raised ที่ร้องพราง อัฐาเขาให้ที่ร้องพรางที่ร้องสติกานั่งที่จนนั่งไอเชียร์ที่กระโดดนะแต่อารมณ์เสียนั่งไอละที่กระโดดนะเสีย2016เลยว่า Trump และ Hillary ดับเบิลดักตัวเลี้ยวกันนั่นที่Hillary ni anga lai za nga la tibak narak ti midi zong e anta kan kha ti khu ka chun le kha why zero da thlin kun vei mu zoram na ka hale kalom ai chatia khaliwi ka chimi kha 2016 October tha ni somthum si chamo Hillary ni atei lai ti ka ti kapal napat le an kati sia kapat le kati sena zitin na napat ho man ka halbal lo atu kan chim lai mo khaliu I ka chimi kha ke Hillary ting se tham sum se timi ka chimi salo ka tuak e data ka sok e analyze ka to e Hillary ne thai ko laiที่ข้าzoom มีข้า data ท่าที่ข้าzoom check fact ข้าzoomกระชิมมีสิอันนี้จะกระดูกระตีรองข้าเสร็จอามาเบลเตตูกุมตูคือจะกระฟบไหลอัตนี้กูเล่นในรูกระฟบไหลมาข้า independent ข้าสิที่ข้าขันไอ้เจ้าอัน policy ข้าzoom โม่ policy ข้าzoomเลยกระดูเดี๋ยวมีตัวเมฆตัววกกระทักจังเลย alright ก็สิเขาเรียกกระชิมมีข้าต้องปฏิกับวันชิมตาเลยโอ้ยขั้นมันกับชิมบัลแล้วโอ้โหมันนี่ใจรวงอ่ะด่าว่าค่ะนับปัลนักข้ารวงเขาชิมมันกับที่บัลแล้วจะจ้าจนกับวันชิมตาเลยโม่คิดที่เห็นกับอีเมล2016ค่ะ November ท่านิสริเนี่ยกับทีมนักค่ะสิจนจะจนนี่ทุ่ม November ท่านิพัวเนี่ยนั่นพูดข้อมูลcái email là hit cái Facebook là cha cái tiền hitin cái tiền tại lại lâu tiệt karuat mi state sport Pennsylvania le Michigan tiang man là khó mà cho President Trump cái gì đó na karu har asiko bắt hiện ni lam free go set tin cái tiền tại lại lâu tiệt Trump ni hiện Hillary Clinton喺 Pennsylvania State 咧 Michigan State 喺，tại lại cả zoom lâu，
khát tiếng khát là khó ruột xí cái đi bất thiện ní President Trump hi làm chui cổ xe lo tiệt cái đi từ long xe lo conservatively am atan tu Sean Hannity ní chân modern day political miracle khó ruột xí tiệt tiệt cái đi mu mà he President Trump atin hu November thani gua nia katial mi khase kha zero nga da hitting katial ti sia kan chung keima ek kasadu tha kha asilo data tha te kazau e analyze tha te kazau e kachimi bia se chan napal mo kapal ke zaitin da kapal kompal te kachim ta la e kasau mi data khaliwa khan he 2016 data hi real clear politics ante mahi kasau mo ke li anma veile liberal le ta zong se masa kasau chon conservative opinion poll zong kasau sinai real clear politics hi conservative le leaning anti asina te in athat ngai nak cho hi ta chon naga NBC hete banto CBS hete banto anite le ta Fox no anite man hani hin opinion poll khan la ke kaka Hillary Clinton ni hin 3.2% at ilai ante Hillary hin pakate long opinion poll pakate long ni Trump at ilai ti anti mi cho LA Times USC tracking ma long se adang dia te ni at ilai ante di chana atai mo tia chun Hillary Clinton ni hin atai tak 2.1 in atai US election to Roman thai wan to gen mi pi ni direct vote ni se lo mo cho US mi ni chung nan thai di ko we ram da mi ni nan thai lo so la US pumplo pi mi pi vote ta chuna ka French ram ban token president team ka se lo cho Hillary Clinton ni to 2.1 atai cho sina in Trump ni atai na kha atu ka ti mi Pennsylvania le Michigan na khan atai te ka Pennsylvania ka electoral college ka pokulu Michigan ka heriat te ka khan electoral college te mi pi ne I unlock mi ya phone na khan electoral college khan atai ja khan presidency mi ka se kha hi electoral college song he ka banzo cho he ma he khaliwa mo Michigan na he azau te ka Hillary ni hin 3.4 in atai lai ti khase maliwa hin Trump ni atai lai ti atim he Trafalgar group ante R ante ma long hi +2 ante chalo adang via te ni khan Hillary ni atai lai te khan ti bi jo Michigan mo Pennsylvania ka zo ri lai Pennsylvania ka zo ti ka hin 1.9 in bene Hillary ni atai lai te sinai Trump ni 0.7 atai Malaysia opinion poll atu R ka ti mi long ne khan +1 long atai lai te kha Michigan kan zo te ga atu Trump ne 0.03 atai chimdu mi cho Michigan ka zo Pennsylvania ka zo national level ka zo be kan chat lo te chana opinion poll ka zo adang liberal pozong ka zo ti ka khan azai ti song hana bene Hillary Clinton atai lai ti kha conclusion ka chia ma cha cho atu nan thai ban to ke US politics election ya follow me papa ne chan 2016 opinion poll so kan paldi anti zo kan paldi ma kha President Trump ne ke swing state abapi ngai na Pennsylvania le Michigan ka atai cha khan atai mi khase e zero da mahi ka chimthan kan ti sa ta chuna ka vaya lang ter liwa won lang ter lo ning lo ke mahi he Wisconsin so ka tai lai lo kan ti mi se chu Wisconsin ka avakal President Trump ka December thanili thum ni a hin he ati na cho he victory was surprise ti go jo ama biase President Trump only ke election team zana khan vice president mai pen tiang ka chone he kan chine tha di lo ti go ama zong ni avakali surprise ho bo ni ke surprise and tv go ma kha
2016 นี่กันตักตอนมี opinion poll ที่อันดับปัลดีจะตุตันจงเห็น opinion poll ที่จะเรื่องการสุ่มไล่ที่มีค่ะที่รัวที่จะสิ่งก็จะชิมดูมิขลียวกับชิมอีกค่ะHillary เนี่ยแต่เสร็จที่ดูนักเซลล์เองที่ data ก็จะanalyze ก็ตัวเองค่ะก็ชิมมีสินับปัลโมกับปัล data ก็จะมีปัลอันปัลโมอันปัลเดโอ้โหพวกขันครอหาเจ้าก็จุดจ้าตุตันจงเห็นนักหาเสียกันจน data กันชิมทันเลยที่ผมลงตักเสร็จแล้วไม่ต้องเชื่อวันนี้เชื่อไม่ต้องเชื่ออัปลงไม่ก็ลงล็อกแล้วนักศึกษาค่ะเจ๊ก็ที่ว่าปัจจัยลงเรามักจะ normal ใช่ไหมเลยทำตั้งมิสก็เว้ยเราปัจจัยลงเนี่ยอัปเราโมปัจจัยลงอัปเราไม่นุ่งเจอกันปัจจัยก็เสียแล้วมาสติกาขันมักอะไรสันดีว่าขันเตะสินังมาลงสินอเมริกันนี่สิที่งา president former president พอสองนี่ขันPresident Taylor kan tisi ko ka tisi we anma Fox News regime ni pe he Fox lebang jo but Hillary Clinton no plus 4% Taylor in teacher so an khro har che go khalyo azo mi popo ne chan khro har che go a theing hal mi bel kan khro har che go ya kale khon tham do tu khon tam ngai la tham su jek tinga governor jek tinga a chau sa khima khan te government regime akan experience liam cherak nei liam ngai lo se businessman se ye tham ke ko war ngai vela liam chi kum som thum kum nga arab no leo ti sovin rak tu mi krak zo ve andak ti mi su kum som thum lo kum nga se ka lewa chen le politics and interest mo tin rak ti ke interest lo te le so ti se interest zik tinga politics akan lut lo American president is called Motian da Khalbal lekas khola te nazo kola ma khacho le abim tungna sitata le ma khacho aliam che zik tinga ma kayan halna khan American business ni tukna tlak ni kha chimna khan halmi kha silamo le ma kan ma poti kan romi fa chang solo pum pa khri ma khan te no or pa khri mo no or mo zin da ana hu ning se na ka sip ko ma pakhat chu ve hi tin se ke hi Bill Clinton achana US ka phan President George W. Bush 2011 atu World Trade Center pi tiang ral thang ni US an tok liu pi kha liu se TV ka zo liu ha tong World Trade Center pi tiang kha van long ne wai kha an khang liu tiang kha ko e khaliu wa khan chikate jo kalong re the je chatia US chu kanum nak se ve chang akan do tu se kan se sinai kam khat le kan hangam President George W. Bush ni hin tha te handle kho lai ti kha kazu se chatia President George W. Bush chu apa fa silong silo in kado Texas state pi keto Kawlram na kin angan de Texas state pi valley chunga business a angan tak ni pi ka fa na chuan chu mo President Aryan chu executive branch ase chu governor arading sil county arading main arading Mr. Mo atui Congress kacho UPD seran si chu kaka sitika 2001 is September 11 hin US politics zem sa khen abebi begin ramdang kong hepe ta in zichatia US ni hin ral angai katika President Trump kha atuna chimban to khan ko boy man ton ban lo chu ki business na team atikho bak ze chatia kazauti ka tu e be to virus arathan himo atikho ngai to ko ki Department of Labor ne an chho mi unemployment record te khazo akhan President Trump ni atikho ngai business chu ke zom kazum ngai ama belte US ni ral angai tika kha pakhat ki thil vun so selo
executive ki experience ani lo te ga zait in the kafana he 20 la zait in the local map or 20 la zait international UN 20 la te banda ka zo ka ro te ka ama president Trump long long ka selo yen US president atun mi hrim hrim cho zai ma zatta experience ange ka haute ka ro e cho se atu hi cho karu an nge virus ko nga hin mo vunlu ning la te mi fana pa amo lo ze chatia ze het ka lo ter ti sia chun ke krifa upa zong ton bal lo ni no zong upa atun bal lo Sunday school sia zong atun bal lo mi pi kha krifa bua vice chairman team ban to ka lo ter cho ma ka si ma ro akhan ki khalyo zong karak chimi khase si le atuna kan chimbang khan zero si Hillary khacho America ma ajekitinga government like kan experience tampir na Mr. State of Secretary den harak se ava pas dong bill dong se president se amin nei ngai ve mi se le ma khat ana sina no khaliwa khan ngo khaliwa khan te atu Mike Pence hirak ichu se lo Hillary Clinton nan ka du dia se chatia ani chu India nan governor si chu mo chon pathian zong ke azum ta tak tin ka zum chu chon ama chim lo ve atu nan ma Texas e ve kha atu nan senator pa hi ti cha min cha ka ban phil chu man ha chon atu e senator Rubio na mo man ha ichu na so lo chu kadu ngai ko lai Hillary Clinton nakin kadu de atu e Mike Pence atu vice president Mike Pence chu te lai jaka zumi ani chu katu gati ban to khan governor experience and name stika khan baya ke chu cha president Trump kha khan ke akhan man experience angelo the business lati ko ngai chenan US ko he business long ro ok thalo atu he virus bun zo lo COVID-19 he mo he dirum kan phan ko cho all right so tuna kan van question so ya na ma Hillary man or da Trump kan van tila len ala mat khan na kale na jun fiang do song kan le Trump lo le Hillary man or de Trump tia chen Mike Pence ko or de Hillary le Trump na again vice president Mike Pence ko or de all right le 2020 masika Dallas delowe CND chief guest ngan kan so kha si hundang ro thalo se I hope a restaurant ko ko nei chin hai ka thai ko Trump ko na ko kha chim nang na du lo ngai Trump chu tu po ai mi se zai ne ti ka kha atu chim ne chu kan lai mi di la Donald Trump cha krifa bua than cham ro ruling pastor te jong ne khas ti ka a policy he kan bible du ning se American ram him lai kan chin mi jong refugee kan si jong kan rok la lo ti ka se le democratic ten has kan biak na so khat lo adang dang so ti ka se le kha cha ma kan rak chimi kha mi an thei o ka a tha ti ka ru e nang ma ne phun dang tha lo na kan chim khong ma ya tu pho ai sin ti kho na chim ko tang ke do ma kha kha bu lai sing sa kha du big mi ba do le ma kha na ma kha na thei ban to gen chines na le kan tua cha chon upa te ne khwa nan khali zanria nan kadum pi zan tim phong se chang ro ga de aba zong ka ba ngai ma lyo kha de tu pho ru ka tiang kha cho se ka ti lo wa khan chon na ti nan ka ti lai lo e ve adu mi ne chon an du to khen ta tu na thei ban to gen tlijia min ngai ta Reverend Billy Graham afapa Reverend Franklin Graham te ni chon an war ta tak changu asina in atu kam khat le ya nai te zong kha an ma evangelicals chung in min ngai long te ni cha o khan chwai ke Trump kha a character le a policy kha Jesus Christ chon pia na ke akal deu hite ban to
chon atu zong hi ni zanti ni akhan an zanti ni kan hu tham tu thade akha anma evangelical chungin atu fulla theological seminary he teman to Dallas evangelical isyang min thang po ni ke sa te zong ni khan tu kha pro evangelicals for Biden and te ve he an rian ton nen policy kan zo te ka Biden ha thade ko ti khan ti cái mà các ni nga chun Jesu Christ ni in pa na dot lai i kha akan chon piak mi se tu refugee kong le kan zau sian chon na thei ban to khri fa bu long te ni ke an ton mi se chamo kha si a policy te hi ka zau chon se zai ka te la rian ton mi he kan zau te ka hin mo Jesu Christ chon piak na khe chun ke kai do ro lo ti mi le a chun chu kum ko asinai atu ka ti ban to khan ke atu Reverend Franklin Graham le adang fundamentals only chun ma cha thaba kan ti ve ko alright see thank you sino khana kan chi me kan long alom la tam do van hal thu wan ti ka du na tin ma kha na tin gadang song kan hal ri la le ma kha chun next song kan chi ri te ko le atu ke ma kam hu vening chun te American politics chu ka thei tuk la lo na tin ka thei tok te kan van hal vela le ze Trump president akai nu hin American ram hitam pi ze ka tinga athadam kan tila mosul asif kan tila chute le WHO te na khin phong pa kan thei ninga chun president te na ke China bang du tok nam pain kho mi city se WHO mo World Health Organization in chairman pa ke le khas Trump ni khan to bom nak ting rak phit kho le tu jong pe chan chang ro khas ka politician tam dole min tam pinen chim veninga chun Trump American president asilawa chun maile chun China money hin volei pi hit like ho chang tikastika Joe Biden the president ton salo ke American chu ara uthana China ku tang kan kula tin chimni he jin na hu ni se cái chu president ho popo an tin song hana hin America hi chu pathene thlo choi athom tuk chang valley chung phim thiam nak technology le in la azele popo hin mi phim thiam ke an tam tuk chang ta luk chon thang chung ngai ve ko we chung an population atam chung kam khat le ya minung an trai khop ni chu tam pi ve ke atu North Korea he te ban tok mu kha se Pakistan he te ban tok asina in US he a ho popo president an tin han a hin ke taluk yang ku tiang tiang kha chu ke chon Joe Biden zong ke atu akum tu chu upale si ata tak lo dia jani ke foreign relations committee ya chairman Sao Pia ton mi se ke dong san su ji hi ka arat lo zong kha na ma he ne tong sa se foreign relations kong chu atun kho lo long kha se ani cha khan chun ke atha zong se President Obama chan liu zong khan ze rong da atu Joe Biden kha ke ar som nak arwong pakhat chu ke atu foreign relations kong kha se ani chu thil cha thai ngai ama belte thei mi le akong the for implementation to sa dang i ching du mi chu atu President Trump ni a chim ban to ni zong chim ko chu Michigan na mo ka ho president an jin zong hana hinde political camping a chan chim jo go chu ka me pi long tho nak le long lu nak ding cha kan chemi ho ni president an ton zong hana nang man na ton zong ke ma ka ton zong a hen taluk ta chu kan se kho lo alright le volei chunga chun ya volei chung he atuk lang ma chun zik ting ha ahlan chana chun ral thumin rak daus te ka te that to economy ba ka daus sam le se valley chung film thiam nak si chu se economy chan jok te ka taral thum thong khas ti lo la
atu volei pin do nak chem big tu hi economy si chang cha khan atu China kai chin lang mang American ram zonga he nan thei por khoi ka po make in China atam tu chang le ei ram dil te ke China put tanga au mi khen tam ngai chang le khas te ka Trump dikhen China put te khlo adu bakla adu lo ning so kan thei chi ro ti da karwa khat ka le Joe Biden ki chu silo president su silo ar hara jadi ketika China pun tangan umlati ka an sini kastika dan lang ni cuma kan kamu le ahoan si zong mana mu ahoan betlin zong mana ta chuna 2024 ahoan si zong mana ke haile century diang chukan chim kholo the case chunga han chon president sana tai lo zong mana foreign secretary of state mu adang cabinet me fi mi thiam tam pia no me talukung kutangkan nung lai tika cha ase kholo mi se kakachu political campaign to mi khasiko kan hulaya taluk le US ani tu lai mon ka ti chu tu la ani tu bal lai lo se cha ta taluk cha sang ma phak chu US cha sang phak chu alright let's see soon atu na van chim chang bakhan Trump president si song Joe Biden si song an ka zik ting ha nang ni chun chiting ngai Siti khatina sila tipin chuk tim ro nak chana ngai lo ka ngai lam business tu a chun mo ta chuna imports le export ban belte a hin chon atu president Trump he cho business thiam ngai ni sitika khaman to ge deal tu ana belte he chon adang khomen president Trump he mo ama belte ke taluk ku tangkanum laite tiang kha cho atatak lo a chon tu vice president Joe Biden cho vali chong ni anupat ngai ve mi se sí, alright. La justicia ara lai ding mi chana hen mo na khoi ka han dana vo la tu vo ka thal na ti chumo democrat republican na kan chim ko wa tu ka vo ri la we ka vo te ka kan chim te na lai se alright justicia ma alright ke american lai chutam tamai ti kan hal changate la nak question te kaban hal chan thadu mi cho Obama chana sisete atua Trump achana hin American economy le ya sise ramdang hene pe tlai na ga te zetinda Obama le ko mo thado ten na ro Trump hida thado zetinda na huning se Obama the panjang sumo zetina ya rong cho Obama chana cho American ram na panjang te khatam pin hu the se vei man na athadu ti mi kha asumta ning phunhi umi phunhi he ta usela mo pakha economy lai chimo se chon pakha cho valley chongni zeklubinda US kha an upat ya global communication ya valley pi je katinga valley ape thai ninga chon se valley chong ipe thai ninga chon US to America to nan thai bat to valley chung afraid to ding se chumo all leader bak ro se cho kaka se valley chung hegemonian ti ke America long pi ni khan ngal hiang ban ka athong mi ka selo hoi kom he kha se to Iraq to zong atu le long se Afghanistan atu zong khan ama long selo to NATO hoi kom tribik NATO le atu England pol ni khan bom cho kaka se President Obama chan tu ka cho apun dang sai cha tia tu Bin Laden te ne World Trade Center kha maka President Bush achana khasi asi chomo khalio khasi President Obama atam khat na ka Bin Laden tha kham kha rak zomi se atha kho achon masabik ni cho tu George W Bush ka president mo ma nu khan ma lio khat NATO pol he role rem na khatha te ane kom kho na hoi kom pol he an I dot na ipe tai na kha cho athangan ai atu chu ke ta chun na ga atu he atu ban to ka to COVID-19 kong zong he si kho se le chu valley chung pi ki America ni vun foi sa o President Trump ni kai ka du piak ni chu World Trade Center pi a chu kha kan bak lo chu he chu man na khan chun hoi kom angai ko e England angai ko Friends Paul ne thu Paul angai ko hai ma ka kha chu ti to se ja hit hin WHO si kho ti kha ti deu sa lo
shui ka itim yo selo atu cho kadu lo bi na to ke ka chuak ti si chumo ka cho silau ka silau chu cha atu hi vali chong ngan kan hu ning he angai te ti sha chen asum he ta thiam se sel asum ta ka de Obama chane cha akhat lo George W. Bush a chanjong ha akhat lo Bill Clinton a chanjong ha akhat lo atu le jo vali chong kan hu ning he kan hoi kom tha ni tu pol han ni ani cho phaisa le long tu ak cho wo phaisa le long tu cho se lo I pe tai na I dot na te ni cho a phaisa long se lo ram dang ne an kan respect mo an kan upat mo ti ka atlang ngai tin ka mo alright se a tuk se na kan simpul kha je ki dinga ro na kau tar tu thil long te na kan sim kan no lo ngai la zelo van hal ko ri ning lo adong nak le tu slomo mer kan le cho je ki dinga her ngai la ya ka ban chim jang bang khan tham le Hillary le khan chung Hillary khan rak ngai ti ka khan katan lo katan ka timik sala atay lai ti bi ta na live ko tu ami ka se arong so au lai so campaign na khan zo rong khan ma khan rak zum se lai mo le khan Hillary ni khan rak chimi so a chouza apathian na ken a chouza nan ru nak chio mo trust the government do not trust the Christianity mo kan zum nak kha ark timi se khastega atu Biden hite kan biak na ga hinte the Christianity ke krifa kan zum nak hite akan phok la mo normal da sikola tham he na khat chi mo le biak nak le hinte religion nak hinte sin chuna thaining se ma he kan chim ta na America he mitam pin an ro swal mi cho Christian state an ro man lo Chris Farham kan selo America is secular state ase no way to kick Christian state ase cho cha chun America I president cho Krifa pai a president zong asi zumlo tu ha atheist poli and president zong asi Muslim pa president zong si Jews pa president zong se the president of the United States of America say chu US constitution asi president arian ichun ahod man ka akan thledang de kasla akan thledan siak apal oh chu religious freedom ka jo atwa religious freedom ke amendment pani na ka ma sekha aka me a chawza ni hin thledan na nge lai lo ti khase zoom tu tha simo silo ti tu cho asung ka ta tholo Hillary Clinton ke ta tak lo dia chon ke Methodist si cho ke tha te apum mi se kan ta kholo pathian ni ata kho sin aleng le mit mu na ka chon ke tha te apum bia kin zong tha te apum tha te ha sa tha te tha cham mi ko alright second long le alright chuti si chunte anu ngai American politics kong te na anu se kam ban chim do chen ma he zan khum dei zong foi te le American le jwan gol chang su koram le kan kal chang to la mo koram le he no mane toi je ke tinga sau tampi hal o kum lem lo le atu ten thim na he je tin dan hu ning se aliam chi kum he a khathi chi mo silo le tu kum cho kum dang nak chen ro chan ding tampi ko ten na rot mo NLD zong USDP NLD zahida thabik la ten na ro parity mi cho tampi ko na te kan policy ka dan nak te khom la e kha chunga khan azahida thabik ten na ro azapi chal cái khoro ni nga chen mo mai te zong ka chim kal chang đâu thiên nào revolution period trong hành gì cả là thế này lẽ post revolution period thì khi kan khoro này khi quan ni thenu sula thì cái đó politician kan ansia atu maybe ansia zonga
nang le ke joram dang kan se chang chamu tu he me pem do kan se chang choi lam sa bi li ral kong ka kan ba chim ko e sina kan thin long cha se ko se mi pi kan sia politician kan sia kan khru aninga khan khapan ni kha then to asli ka do atu leo kan chan hi revolutionary period kan ri transition thing athing chu ami kan phane lo nl ni constitution rem atim le mang rem kholo atu zonga kan ri phojong tha de ka dia nca kan di ko nain pham atlai tha jang ni tak mi ka chin wo polan theory lo chu atu e zong chu theory lo chu mo ma na bo thu than chung chu ni ma chok lai lo ma kha se te ka atu kan chan hi revolution chan asi e kan dog mi kha ho sit na si ti ka kan fian hao kha kan dog mi bi kha kan tein thu tu akhan chun adang te ro than ding se democracy ta tak kan hu nu federal ta tak kan hu tu akhan chun kan khora na ki dang se atu tu hi cho zaitin ta democracy kan hu lai zaitin ta federal hu na ka hin zaitin da kan dir lai ti kha kha ke a theory lấy sang một concept cái tí lấy mo cái lấy điều tụ cái rồi điều là chút tí xíu chúng ta chúng ta tụ cùng hệ USDP sử dụng à thì NLD sử dụng à hậu bộ cái vật linh cầu sao full ngay ngay democracy con hùng liêm nào tên nào xịt cầu à chỉ cả cho Kawlram pika chen nu lo khan stay cái chin tiền hà là chin rap để cho anh đinh cái số skoloma le khas ta khan le atu chen he azem tu party tin zonga full democracy ngai ngai kan hulem real lo tin na ru pa ko te khitekin karwa thenglo ke khate zong karwa thenglo ka di du na cho atu revolution period kan me do thlen na chan kan ka ti mi cho ra ka kan do cho tu he the fact percent ka me pi ne thim lo mi pi kha khati tin parliament an votu ve ko chu dan wonji na ka mi pi ni thim pak lo mi kha state to sia pi tu to sia ani yo ta to sia wonji ti ang kha mi ong han ne ku dong so mi pa pa kha tu chu anum ko chu kha kan do chu tu hi kha do na ka khan zikin na kan te lai mi kha de pia road usela ti khari ko chu okay le se ati makha ze a post ti chung lai khana van chim le te au tin ko tin da chung lai yang tin tun ni khana chime le ke ma kan ba cho atu ten excellent so how po kling ko so USDP and LD so sama sila ti ko mo le hol chen a khat chim la tan sit ko ka ko ra theng lo abapi chu ke USDP ne cho rem kan du chu an hiti ve ko na mo chanan constitution pi rem ding cha atui athaket ni chu NLD le CNL le adang democracy ke bupol kha pol kha ku ji de po alu bong ti pon mo khana khan si ko chu kha khan si atu democracy federal kan du etini pol kha man hani khan zaitin da atui ral ka puk na kha democracy ta tak kha 25% kha chon atui 261 kan ti mi jong ja tel chim chu atui ma pol kha zaitin da kan do ti lai ti lai tu kha khorwa e ta chun na ga tu SNL kan ti shan ha chamu top 5 age ani pe lo chu ani tel ani an okatha u control thimnak ka tel lo do okatha u sangil thimnak ka tel lo thu di hu atel lo tak thu di mu zong atu thimnak kan lo zai cha tia su to chung lo long cho ken kho si lai lo su to alengin kan ne zom hao ti an ti okay le a chu ti sia aliam chi 2008 le 2012 te na se thimnak mo ka tu kum cho he a chi ngai ngai chang ti ben tu ti tluk khis sang ko ti ro liam chi tu ka chen te le kha cha khan aliam chi Kawlram ara tu ning si se mo atu tu e
zek tinga thimnak din kong kawa se nang man na muning zinda aum tunin kha nang mani join na thlaining kha na kan chim ko mo ma ti lo chen I hal ding ki har ngai ngai vậy mà chơi được thấy những trên stage level mà chỉ một quorum level quorum level har ngay dây cha tia cái này nó thấy bạn tôi cái tôi cần thấy có major radio free Asia hết bạn tôi VOA hết bạn tôi maximum gravity ball tôi cần hết là list bảo vệ really ral kan umte ka atu US bạn tôi cái information thalo chumo ta chuna tu zan na ka vaya President Trump ka bia chim che mi ka na ka ngai mat ko cho ka chimi ka zeda chim ka dai ko cho ka si lam tha pi ka num ti ka khan ke tung ta chete mi analysis to kha ke har ngai ngai cho cha ti ni bia ka man mi sakhi etlik lio ka ban to ka kan do lai ke ti cho chen lai tang dong ke ka tok ta ka tu ha kha dong ke si se thlan tang se atu US cho vela Joe Biden le Trump long ani chu ti ka khan US kong chim hana foi de cho this is achu mi an tam tok cho thlan tang cho achu mi an tam tok cho communication gap ti ka khoi ka da ho ki ta va khoi ka da bian chim kan thai ko ti lo cho mi pi ni ta zai tu gen da ta chu ta tu zan le ha cho kha mi shi kana President Trump mi pin tam ko ni ko mo ro si cho ma khan vong tha tha na ko kha mi pi ni zai tu da enthusiasm an nge an lo tho te ko na ti mi kha kom pa chu kan mun tai ko cho khata khan Trump he zai da lo lai ti mi kha zai ma za chu kan tu tan ko cho mo lai tang zai man kan the ko lo pi sinain NLD he chu ke zai ka ti lai 2015 ban tok san city lai lo aku ke chu tang chung lấy khá dễ mà cho anh không về lại chứ cả chúng cho nên cái chuyện giống á dễ mà anh không lại tu xem giống á hiện SNL dễ mà anh không lại cái ya anh không lại cái chuyện giống anh không là muốn giống á bắt bạn thì chẳng không có lại cái mà trên stage lấy làm tu hết independent lấy đang áp dụng miền Nam tục cái hiện cái chuyện một khác này 2015ban tok NLD city lai lo si chang cho chin lang mang ko kum dang ha to a chun te la se na chimi ka mangai ko ro so atu du po kha theo har ngai te ka han chu kha gen la kan chim man kha a ja tu ko kan a long a lom la tu chu tong nang le kam van kan la la te ke ma ni na kan kom chu nuam anu na sinin tampi American kong se dang chim refugee kong zong na kan chime akan lunga lom ngai ngai atu tong nak le ya nang mani ezek nga seher bi ben to chung be cha ben tuk zong te lunglom nak le zong se nang man du na kha ben chim lo chen ma di nuwa kan van tong ko la ta ke mani Kawlram atu kha na ka hal ko ro ka ti ke ve ya kompate bun chim ka mi cho atu hi ahoda atei lai President Trump ne ma atei lai mo Vice President Joe Biden ne da atei lai ti mi khamu ma kha atu cho atu an tokri tia karu ati ama belte tompate 2016 le we karak chimi Pennsylvania le atu Michigan he atei sia President Trump ne mo ating lai chu ka zum atei sia chun chu cha khalio zonga khan khasti pani kha ba bi ka chia ye Michigan le Pennsylvania atu zong ye kha pani thiam ka President Trump ne alak than kho sia khan chun pe lai ama belte Kawlram ke President George W. se tam ni tiang election a bomb to big strategist Kawlram he acha tiang he karel du ngai ama atial me khan nizanti nia khan kan nuzar ase autoba thaniriat nia hen ama atial ma he aka ka wonde le atang thar chu hidden ti autoba surprises ati ama zong ni real clear politics ka lak ni kha lak ve kha ve ni autoba tha ni kulen riat akan FBI director
James Comey ni Hillary Clinton kha email ko kha investigation kan to lai ti ati ma than chung o kha chu Hillary Clinton ne khan that tai ko se kan ma bian kan hal kha ni som thu ma se ke ka phale ki ma te ka batlong hai Thailand ni ka se ma e autoba tha ne kulene riat avun phaka khan ve bi he Hillary Clinton he ve ata 47 47% atlai President Trump he 42.5 akai chok ajun zarkhat nuwa hen cho Hillary Clinton 46.4 atlai President Trump he 44.8 akai ye zeda ani he 2% from one thau chang kha rof ni ti me cho autobus price ti ati atuan tukri kati nak cho atua COVID-19 lewe campaign setik akhin via zeda akala ka chang nai te zong kha President Trump rolo pin khatin adam lo te kha zeda lo ha kan te atu cha vunda mi mo lo mo ha se de akasi ama bel te pakhat akan zo min ha ni kan fa naw len ha ni ke tha te na ni mi ra hol thiam mi zong nan si pakhazo kadu ngai ni chama hi ke ka zo ton mi chama hi se khala phol hi GALLUP ma hi kazok ni pakhacho presidential job approval president hani rian an tele lo kha ma kha an lak ni pakhat ma hi kazok te ka thongkhat le zakwa le som li de kum liet in ni ti nga dam hi ape lo ni cho pathum te lo long se cho cha incumbent president ni hin chon pe ding hi chu hi tuan bia zo ti ka hen chance tam pi ngai tam hi na pe ni mo chon job approval hi ka van zo tu ka atlami hi George H.W. Bush 1992 atla job approval hi ani hi leo hen 34 long se 34% long se chon President Jimmy Carter hi 1980 atla job approval hi 37% long se chana ni hin ka van zo ti ka khan president ve hi from hi job approval hi 46% as it asang ngai e ama belte Obama ka 52 si George W. Bush 48 as he Clinton 54 si khana pol he ta chun akhan chun atlami le akademi ka lakin asung deng mang kan tilai mo ong deng mang kan tilai de ma chu si hit hin atlang pin hi ban to job approval kha wan zo akhan chun incumbent president ni hin chun job approval zong zo chun vai atui tam khat president hi 1948 ni hin ti anga ape kholo ma hi pathum long si so cha incumbent president si mi ni hin pe nak lam hi tampi ama belte ani hi adan nak chu a in chu khar ji la ni nan ma president George W. Bush lila ni 2015 lewa kha andu lo chu kan the ko sinain in pa chak thang the in alang te lo atu chu in pa chak thang the in anma Republican Party chungila sia atuna ka halmi evangelical lila ni khan andulo na ka in pa chaklang thein chingchang to cha chen autobus surprises song ko go chen to voter enthusiasm and demo voter turnout kha ani cho me pilung tholak bi khachim kho tok cho atang ni zar ni chunga hin atuning te chim e adam ko sia hin chen November ni thum ni khan minong tam lak ten chok de la ye sinai chim mo cho thari la tu tukre dong nak chim ko du mi chamo dong nak chim ko du mi cho vote tha che Biden thau kan tin ha lo Trump thau kan tin ha lo US kan num te ka vote kan thak long long ma hin sulam nge lai vote thak cho kan right zong si kan responsibility zong si cho long si lo kan community ni hi vo kan thak long longa
อันมา American politics กันรู้เขาไหล politics กันรู้เราเสียใจพันกันเลยเท่าไหร่แล้วไม่น้องส่งกันในช่วงไหนแล้วจุดจ้าจนvote เขาเกี่ยวกับ vote กับท้าเวลัยตัวกระชิมีเวลแต่เหตุการณ์มา CAM มีนึงกระชิมีเสร็จแล้วเกี่ยมาปุ่มปากกินกระชิมีเสียจะ vote ท้าเจ้า vote ท้าเจ้าหาเสียอันนี้จะท้าอันนี้จะท้าเราจะกระตีเราเช่นกระทักมีตัวเขาเจ้ากระทักหัวกันชิมเตะไหลจน2016 เลยเอาได้อัดลิงไหลเตี้ยการชิมบรรทุกขันกระชิมเตะไหล thank you กันเลยลมเลย thank you บอกเซ่เล่อดงหนักเลยอาเซียนดงหนักสุดขัดเตะเล่นังเฮนับว่าชิน politics ใน interest ตัวก็และนั่งลงสีแดง parties of democratic more republican order ไม่ใช่ตั้งไงคนละเต็งข้างๆเจอนับน้องผมบอก business เลยตัวนั่นลุงนักเมลเลยนะให้พักขัดdistrict พักขัดตามว่า politics อิลุดเขาดิ้งสิทธิ์พักขัดน่าจะสลับนั่นลุดไหลมั่วสิแล้วแหละกันโกรมาคิน MP นะสุขนักดิ้งลำสุดแต่สุขนักแต่ vision นั่งเรื่องมั่ว opportunity ya ma bentuk ruang jenda ma bentuk biasa jenda kahal lagi semula nai baik kasi siang kadi akan mo siang kadi akan pakat pan ini jon angkat hi ka kanum nak ahin kai jo state level tiang ka ka forward lo atu kan county level himo nai te jong kha tia tu ji le board of education board tu he november thani thuma khan thimnak an to vela ma kha moderate thak tuan ve zan ni mo kha si hi ka rong rang hi chu kan thengai ko chang hai sian ka di ka khan pakhat pan hi ne zan ka for hi ka hi ja na chu ko lo tia kan ka ti asinain ka ro te ka khan ka du lo na arong i chu ning lo chu chance ka ngai tia ka zum ji chan kan ni kan county hi 20% reng lo hi tu hi asia kan si chu tu zong he CM he to look he India he chon kala he Korea he tu he network kan to cho 20% reng lo kan nung cho khasate ka asinain chu ka tim lo na ruang cho politics ka lu sia khan chon atu ban to ka si her mi chin refugee kong he ta ban to chon IDP kong he te ban to kan chinun phung kong he te ban to ka to khol ti lai lo chu cha chon ma belte nan ma bantuk zoram ka do nan ma bantuk tu kha thape kan du na o kan fale tu ke zomo ma le tu ka khokarot tu kan le ni chu koram le ko na ka hal ro ka ti score ma MP chu khonak ding opportunity kan ilo te sin da no ke chu atu tiang ka ro ni chu ke atu Kawlram kha demokrasia attending le kan ma te in right kan ngai ding le federal tiang kha atu tiang chu korot ni se ko ke atu ban to ke ni po politics anti mi ke tu tiang chu korot lo hai le kong tu chu pe thian ko da si kan lunga lom tak si tu jan so se nang ma he kan bia ro mia azem tuk bir hal mi zonga lung sau te la ze tin fol te na kan le chan chu kan wa lo me le tu zana kan zo tu zong nan thading mi chu kan pal te na ma te kan kom te ka hen kan upat lo le kan triza lo se lo e an ma he ze ka ting ha experience tam pi nei mi American politics as a chin refugee cha zonga a chawza ting zor tong tu mi si te ka an sinin thil tha an sinin kan lak kaw do se tia ma te kan kom mi si ka kan upat lo le kan triza lo si shim lo akan upat tu ko an mahe atule zaka bo chan chu ma mis ko ti khavan sim ko do e sibena kan zo ton tu nan dilak sunga kan lunga lo me chulong sul ka puhung na chung zok tam pi kan lunga lo me dam te na sibena kan tong than te na la ke zong tam pi ka lo ka mang thau lo Hello, mình bảo ơi nào na, mình cần chừng nào mò thì mình sẽ ra mình tự nhận chừng na. Hôm đó mình buổi mò là á, chúng tôi làm lễ professional mechanic anh buổi á chừng Australia rum Victoria State ở Mỹ giá, chúng tôi làm lễ bên mà lại hot về in motor rum họ xin ý, đi ra auto and tire á, khá rằng rất bẹt sắm ưu tiên cần xong na. Cần mechanic door job, nên hữu big shop có lẽ cái theory có lòng bé, mà mình sẽ giá, ren mà nó đal ít safety đồng sen. Mà lấy in promotion discount vòng có sẽ
Maza jun lian rang te in kha thang nak jeu tin and so na. Phone number jo 0423629088 ase. Website number jo www.betaautoandtire.com au ase. Among jo 21 Western Avenue, Sunshine, Victoria 3020 ase. Bye bye.